Trenutni način proizvodnje i potrošnje nas je doveo do toga da smo iscrpili resurse i zagadili životnu sredinu. Da li je moguće uspostaviti drugačiju ekonomiju? Do sada smo imali linearnu ekonomiju gde smo imali sirovine koje smo crpili iz prirode, proizvodili proizvode koje smo koristili i zatim bacili najčešće na deponije ili smo ih spaljivali. Cirkularna ekonomija je jedan multidisciplinarni koncept koji podrazumeva pre svega da razmišljate o tome kako će da izgleda proizvod koji ćete proizvesti. Radi se o ekodizajnu, to su proizvodi koji će duže da traju, koji će moći da se popravljaju, koji će moći da se recikliraju, a ako na kraju ipak postane otpad, pokušavamo da odvojimo reciklabilne frakcije, da od tih frakcija zatim napravimo neke nove materijale i resurse za koje ćemo moći da ih koristimo kao primarne izvore i da ponovo vratimo u proizvodnju i napravili smo ceo jedan krug. U organizaciji Centra za razvoj ideje i Udruženja građana sredina, povodom obeležavanja Evropske nedelje smanjenja otpada, u Kolarčevoj zadužbini predstavljeni su najuspešniji školski projekti u duhu cirkularne ekonomije. Dobili su zadatak koji danas predstavljaju pred žirijem. Žiri je stručan, što znači da smo našli kompanije koje su isto prepoznale cirkularnu ekonomiju i koje taj sistem koriste kod nas u Srbiji. Najuspešnija u kategoriji srednjih škola bila je Prva Beogradska gimnazija, a u kategoriji osnovnih škola Vasa Pelagić. Jako je važno da promenimo naš način ponašanja, potrošnje, da shvatimo da nije bitno da imamo najnoviji model telefona iako nam je prethodni još uvek dobar, da imamo 5 pari cipela svake sezone, da razmišljamo o tome da to jednog dana postaje otpad i da zagađuje ovu planetu i dovodi njen opstanak u pitanje.